داعشê li Kobanê sucên dermirovî ku mîna wê nehatî dîtin pêkdanîn. Daeş li Kobanê têk çû doza Kobanê ne li gorî tu hêmanên heqûqî ye. Kêfiyeta rejima Erdogan nîşan dide. Vê dozê car di nîşan daye ku heqûqa li Tirkiyê amûra desthilatdariya siyasî ye. Doza Kobanê li dijî azadiya gelan, demokrasî û edaletê wekeviya jinan hemû nirxên ku HDP diparêze êrîşeke. İnsiyatîfê got em cezayê ku li girtiyên di doza Kobanê de hatin birîn qebûl nakin û dixwazin ku demil dest bên berdan. Em bank li raya giştiya demokratîk dikin ku li dijî vê bêedaletiyê helwest nîşan bidin. Ev dost bi eşkerekirina biryarê re bi dawî nebûye. Mîna ku hevseroka giştiya berê ya HDP Figen Yüksek da aniye ziman mîna doh îro jî gotina dawî wê berxwedêr bibêjin. En keskin nerazîbûn nîşanî biryara doza kompasiya Kobanê da got ev pêkanîneke dadgehên îstiqlalê ye. Di doza kompasiya Kobanê de ku desthilatê faşîst AKP MHP pêxwestsola Daişê hinîne biryara qirkirina siyasî hat dayîn li siyasetmedaran bi sedan sal cezayê girtîgehê hat birîn piştî daraza desthilatê faşîst biryara xwe ya derbarê doza kompasê de eşkere kir gelek kesan nerazîbûn nîşan da. Hevseroka giştiya Komaleya Mafê Mirovanî hadî Eren Keskin ku ji destpêka dozê heta niha dozê dişopîne nerazîbûn nîşan da got di dîroka Komarê de polîtikayên dewletê li dijî Kurdan qet nehatine guhertin. Ev pêkanîneke dadgehên îstiqlalê ye dema min hefteya borî bi gutan qişana xwe hevdîtin kir. Wêna gotibû hêjî îdaname negîştiye destê me. Di destê cigirê serokê giştiyê MHP Semîh Yalçın de bû. Ev biryar encama ku MHP her tiştê ku dixwaze bi AKP dike kirine. Ez difikirim ku îdaname bi hişmendiya Semîh Yalçın hatiye nivîsîn. Eren Keskin dest nîşan kir ku li ser axaftinan û nivîsan nikare cezayê wiha bêne dayîn û ev peyam da. Ev yek hem li dijî heqûqa navxweyî û hem jî li dijî heqûqa navneteweyî ye. Ev biryareke tor hildêre ji ber ku cezayên herî giran li Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek da hatine birîn nîşaneya herî zelaliya vê yekê ye. Eren Keskin işaret bi rola CHP ku di tabloya derketiye horê de jî kir û got bi biryara amadekirina vê encamê de para CHP jî heye. CHP nikare li vir xwe paqij bike û ji nav derkeve. CHP polîtikayeke bijarteya ya mexduriyetê dimeşîne. Li dijî biryara doza Kobanê bertekên navneteweyî jî gelek hene pêwîstî hat gotin pêwîstî bi çalakiya lezgîn heye. Partiyên siyasî, siyasetmedar û nivîskarên welatên cudayên Ewropa û cîhanê bertek nîşanî biryarên doza kompasiya doza Kobanê dan. Eskek International got li Tirkiye di navbera neh û çir û du salan de 24 nûnerên Partiya Kurdan hatin cezakirin em vê darizandina siyasî şermezar dikin. Daxwaza beraatkirina hemû girtiyan dikin. Nivîskar Andreas Murenza jî got cezaya girtîgehê bi dehan rêveberên Partiya Alîgirê Kurdan ku niha dem partiye hatin birîn dadgeha Mafê Mirovan Ewropa daxwaza berdana Demirtaş kir lê bi 42 salan hat cezakirin ev yek nayê qebûl kirin. Ewropen Green jî got ji siyasetmedarên muxalîf Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek dare 42 û 30 sal cezayê girtîgehê hatin dayîn. Dadgeha Mafê Mirovan Ewropa di 2020 de daxwaza berdana lezgîniya Demirtaş kiribû lê Tirkiye ew ceza kir. Wê hesab ji Tirkiye were pirsîn. Alîkarî serokê çepî Ewropa Nikola Willumsen jî bi peyama xwe de got Selahattin Demirtaş bi 42 û 5 û nîv salan hate ceza kirin 23 endamên din jî hatin mehkûm kirin. Ev yek bin pêkirina biryara dadgeha Mafê Mirovan Ewropayê. Divê Yekîtiya Ewropa vê êrîşa li dijî muxalefeta demokratîk ya Tirkiye şermezar bike û zextê li Erdogan bike ku erkên xwe yên li hember peymana Mafê Mirovan Ewropa û Konseya Ewropa bi cih bîne çalakiya lezgîn û hevgirtinê hewce ye. Siyasetmedarê Swêdî Jonas Sposset jî got hevalê min û hempîşeyê min ê berê Selahattin Demirtaş zêdetirî 40 sal cezayê girtîgehê lê hatiye birin ev ceza siyasî û bi armanca bêdengkirina tevgera Kurdên li Tirkiyeyê. Koma çep a Parlamena Ewropayê ji bertek nîşanî biryara doza Kobanê da. Koma çep ya Parlamena Ewropa GNGL got 42 sal cezayê girtîgehê dane serokê berê HDP Demirtaş 30 sal û 3 meh ceza jî dane Figen Yüksek da. Doza Kobanê yek ji bûyerên herî meziniyê Tirkiyeyê di sala 2014 de Daişê li Sûriyê êrişî Kobanê kir. Çalakiyên li dijî Daişê li Tirkiye wekî suç tên dîtin ev nayê qebûl kirin û divê ev ceza were rakirin.
دوزا کوبانه د چاپمنیا جهانی د جی جهکی مزنکر گرت دانشینا بریارا دوزا کوبانه کو هفسرو کنگشتیم پارتیا دموکراتیکا گلان HDP فیگن yüksek Dağısalatın Demirtaş'ı dınavda 18 jê girtî bigiştî 108 siyasetmedaran jê tên darizandin duh hatire darxistin cezayên giran ên li siyasetmedaran hatin birîn di çapemeniya cîhanê de bi berfirehî cih girt. Ajansa nûçeyan ya Reutersê ya navenda wê li Ingilistanê biryar bi sernavê Tirkiyeyê rayedarên bereyên Partiya Alîgirê Kurdan ji ber protestoyên di sala 2014 de mehkûm kirin dît. Reutersê di nûçeya xwe de ev şîrove kir. Biryar dibe ku aloziya siyasî li dora HDP zêde bike. Reutersê bertek û protestoya li eywana danişînê jî ragihand û cihda qedexeya çalakiyan ya li 14 bajaran ku li Amed, Mêrdîn, Riha û wan jî di nav de ne. Di nûçeyê de hat gotin Demirtaş ji ber sûcên girêdayî terorê ji mijdara 2016 ve di girtîgehê de ye. Lê fîgürê ku yek ji siyasetmedarên bi bandor ê Tirkiyeyê jî didomîne. Ew û yüksek da yek ji 18 bersûcên girtîne. Ajans France Press AFP ya navendiya wê Fransa jî biryar weke yek ji hevrikên Serokoma Recep Tayyip Erdogan Selahattin Demirtaş yê 51 salî ku ji sala 2016 ve girtiye bi dehan sûcên ku yekitî û xerakirina dewletê jî di nav de ye hate mehkûm kirin serwîs kir. Rojnameya di Finansal Times a li Ingilistanê jî biryara dadgehê bi sernavê dadgeha Tirk ji siyasetmedarên Kurd re cezayên hefsê yên demdirêj dan ragihand. Di nûçeya rojnameyê de işaret bi pêvajoya çareserî ya di sala 2015 de hat bidawîkirin hat diyarkirin ku doz parçeyekî zextê yê piştî vê pêvajoyê li dijî tevgera siyasiya Kurd hatiye destpêkirine. Li Tirkiyeyê bi hezaran siyasetmedarên Kurd girtîne. Kanala duyemên ya Alman ZDF jî bigotina qedexeya HDP pêkane bikaranî. Got darizandinê di Nîsana 2021 de destpêkir parêzeran doz bi sedema siyasî binav kir. Li dijî HDP pêvajoyeke cudaya qanûnî tê meşandin. Ev yek dibe ku qedexeyekê bi xwe re bîne. Li meclîsê xewekî dem birêxistin kirin û niha li wir Partiya Herî Meziniya Sêmîne. Kovara polîtikaya heftane Der Spiegel ya Almanya jî bakişan serçûrû 2 sal cezayê girtîgehê yê li Demirtaş hatiye birîn. û got Demirtaşê karizmatîk demeke dirêj hevrikekî ciddî yê Serokkomarê Tirk Recep Tayyip Erdogan bû. Li hemberî wî du caran bû namzetê serokkomariyê jî piştre hikûmeta li Enqereyê ew bi terorîzmê suçdar kir û mijdara 2016 de hate girtin. Dayikên aşiyên Wanê diyar kirin ku heya agahiyê ji rêbera Abdullah Öcalan bigirin wê têkoşîna xwe bidomînin û xwestin ku her kes xwedî li çalakiya wan derkeve. Zarokên xeberdan û telefon û her tiştekî ser maleta kirine. Bijin em dest doza xwe nahêlin, em ê di nav çar dîwara da tecrît li ser me ye, ser serokê me ye, ser dayî babên me ye, ser her kesekê tecrît heye heta ev tecrît ser me nerabît, ser serokê me nerabît, ser hevs û zindana nerabîtin. Em dest vê doza xwe nahêlin, em gel malbabê xwe xeber nadin. Her kesek bila destê xwe dan te ser wijdana xwe biçit li derê awadî derê adiliyê rûnê te xwarê dawa ayalê xwe bike bêjî bila tecrüte ser ayali merabit em kabul naken. Bir tecrüte ser seroke merake, ser hafsi merake, ser malbati rake. Hendiş mebit kul cani mehebi. Em ve da've nabader hatta barışın ne ete ve alatı barışe ki dilucan sayı em tişteki seroke kadızanı em nahil em ve meşe nahilin em nahil. Ve çedik bedi bilabet em destiş tekoşuna kana berden hatta aşitiye ki ne ete ve alatı ve keviye ne ete ve alatı hakkın mafeki nedene zarokên me mafê serokê me çi nebit serokê me azad nebit em dest ji vê dawa xeber nadin. Meclisa Kongrastar şehidên meha Guranê bibîranîn. Meclisa Kongrastar got PKK Partiya Şehîdan ji bo em dibêjin xwediyên partiyên rast şehîd û rêbertîne. Meşameya dixeta rêbera po şehîdan de her tim em xurt kirin. Kongrastar bi berdewamî got meha Guranê bi şehadeta hevrê hakî karer re mîladekî nû ji bo me da dest pê kirin. Hevgirtina gelan di pêşengiya vî rihî de felsefe û paradîgmaya xişk û biratiya gelan hat pêşxistin. Hevrê Hakî û Kemal Pîr bûn pêşeng û felsefeya têkoşîna hevgirtina gelan û ev 5 salin partiya me PKK û paşk di vê xetê de dimeşin.
هفرین ما فرهاد کورتای اشرفانیک محمود زنگین و نجمی önər ده هفته گلانا 1982 آنده دانسر شوپاوان لدجی دولت فاشیست یا کول زندان آمدی işkence لنرخ مروواهی دکر بدن خودان براگر ده 16 گلانا سال 1997 آنده دولت ترک و هفکاروی پیده که ده سردنگرتنین لحولی ده 83 هفرین ما کو 5 جوان بریندار ببون به اپراسیون که خاین قتل کرن هفری هیویدار، هلین، آدار، آیوان، شوین، پیام، روزا، روکن، قرداغی، روشن، خانزاد، هولیری برخودان سلیمانی و بدهان هفرین ما دوی ایریشا خاینده شهید بون اوزان مزگین لدیجی بانگا تسلیم بونا دجمین 100 ساله ده 11 گلانا 1992 آنده بومبه ده بدن خود تقینه و رح جنا کرد آلهنگ و فدایبون جاره کردن لدیجی خانت نوجندکه هفری شیرین علم حلی لدیجی رژیم ایرانی یا پاش فرود دماعت کشون آزادی جنانده جانی رژیم ایرانی و دیلهاتی گرتن و تیوی گلک اشکنجه گرانجی دفج دوزا خوی آزادی جنان برنده نویسا جنجیان آزادی شیرین علم حلی کل سر دیوار زندان نویساندیه جبو همو جنان بو فلسفه جیان آزاد ده همان دمیده پیشنگا جنا کرد لهنگ و سمبولا برخوادان لیلا قاسم جی 13 گلانا 1974 به 4 هفرین خوره هاته داربه کرن تیوی اشکنجه گران رینه دا و ناوی خواه بتیپین زیرین لدیروک نویساند دکسیت وان لهنگین اینترناسیونال حقیق قرار کمال پیرو عزیز عرب ده ایرو فلسفه آنتوا دموکراتیک گاف بگاف جیانی دبه اون پیشنگین مین جیانی و اگر هبونامه و ام سوزدن که حتی داویه امی لسر شوپاوان بمشن سروکای هادی گوسران یولری گوت دویت کوشین امین شان یاشار تنینه هشتن امین شان یاشار و کروی پارلمانتری دم پارتی رحاش فرید شان یاشار لبراوی عدلیه و سردوزگاری کمار رحای 846 روزان نوبت عدالتی گرتبون پیش رژی چلاکی آخواه و گویسن پیشیا وزارت دادی الانقره نوبت در روزا 106 شانده لویدری بردام دکه امینه که روزن بوری لمجلس آخوی دازانین که 24 گلانه لبر وزارت داخلیه که بدن و بگوتنا جهر کسی را عدالت دخوازم جبو عدالت لبنده و همیان ما بانگا بشاری لهر کسی کرم سروکا کماله مافی مروان یا ایهاد استنبول گوتسران یولری و پاریزه رایشه ازدمیر درباره تکوشن عدالت امینشن یا شار و داخلیه و یا 24 گلانه داخوین گوتن ام لگل تکوشینا مابطا شن یا شارن دوی هر کس ببه هفکار وی تکوشینه گوسرن گرنگیا لگرنا تکوشینا دایک امینه دست نشان کر و تکوشینا دایک شمهی مابط نقضایا ترین یا چولی جی ببیر خستن گوت لگرنا عدالت مابطان هیا ام لگل همو مابطن تکوشینا عدالت ددن دما سوچه که خواه دیگهین دولت آنجی تکیلیا دولت پیهبه به جزا هشتن هیا عدالت بکنای امینه شن یا شار و 24 گلانه لبر وزارت داخلیه بده و ام دخوازن همو پارێزوانێ ماف پشتگیری بدنێ لوانه جی 55 کسین بنچافکری 21 کس هاتن گرتن لوانه روژا 13 گلانه به سرمالانده هات گرتن 55 کس هاتن بنچافکرن جوان 21 کس هاتن گرتن و ین مایجی به شرط کنترل عدلی هاتن بردان کاروبار ifade 55 کسان به هنجتا تبل چالاکی پروتستو کرنا ندایین مزباطه افشارداری باجار مزنیا وانه عبدالله زیدان بوبون ده 13 گلانه ده هاتبون بنچافکرن بدایی بو جه 55 کسان بی ادعای الهمبری پولیسان درکتنه اندامتیا رخصتنی و زراردان مالی جمعوری هاتبون بچاف کرن 21 هاتن به همان سوشتاریان هاتن گرتن 34 کشی به شرط کنترل عدلی هاتن بردان لالیدن 27 کسین ده دو و 3 نیسانه ده برخوادان وانه ده هاتبون بچاف کرن و گرتن 20 کس دو به شف به بریاران ناور یادادگی هاتن بردان بی‌اعتراضین بریان نها هاتبون کرن جی 7 کس هاتبون بردان
سروکی ایتیم سنا آمده گوت دوی پرورده به زمان دایکی هبه و ما مستل گروی ورن تاین کرن جبو درس هالبجارتیا کردی به هزاران خواندکاران سردان کرنه لبری جبو کردی کو دنوا درسین هالبجارتی یند بسانه ده ما مستل ناین تاین کرن وزارت پرورده راگهان کو ای سال دبن ناوی زمان و زراواین هیده و ده ما مستل کردی تاین بکه سازین زمان و سیاست مدارین کو دخوازن کردی به زمان پرورده و فرمی نرازی بو نشانی و بریاردان سروک ایتیم سنا دو یا آمده سرحد کلچ هجمارا ده ماموستیان جبو پرورده کردی گلکی کومیک بناف کرد و گوت رولاته کی کوزده 3 میلیون کرد هنه تاین کرنا ده ماموستیان نیرینا دولت یالو کردی نشانده ده د پیواژو درسین هالبجارتی ده آستنگی هنه و د مال بجارتی ندهجی بگوتنا کادرو تنه ماموسته تنه هالبجارتنا درسی جبو خواندکارانتی آستن کرن د دما تاین کرن ندهجی دویژن جبر کو سردان نینه که ماموستیان تاین دکن سروک ایتیم سنی سرحات گوت ام تاین کرنا ماموستیان کردی تنه جبو درسین هالبجارتی قبول ناکن تیر نابینن ام دخوازن ده هر قدمه یا پرورده ده هر برانش ده ماموستیان کو کاربن بکردی پرورده بدن بین تاین کرن لگوری ما دوی پرورده یا زمان دایی که هبه و لگوری زمان دایی که جی ماموسته بین تاین کرن تنه بفیر رنگی تاین کرنه که راست سقین و عادل و پیکوره کلچ بلفکر زمان پیش روژا جواکیه و دوی ام خودین زمان خودر کبن ام سه زمان دکارن هبونا خواه بپاریزن Kürtçe'ye bakışında bize bir ifadesi olarak önümüze çıkıyor. Bu anlamda ayrıca bu atamalar zaten sadece seçmeli dersler için. اردوغانی کو سیاست مدارین کرد به 40 سالان جزا کرن داربکار عفو کرن دروژا کو دوزا کمپاسیا کوبانه جزا ل اندامین سیاست دموکراتیک هاتن برین سروک رژیم فاشیست اردوغان بریاره که بالکشتا جزای معبتا گران ای 6 اندامین ارگنوکونی کو دوزا 28 سباتا 1997 ده هاتبون گرتن عفو کرن تيغوتن كو افريار لسر رابورا سازية تبعتلية آتكي كو تيغوتن گرتين اخوشن و كاربون هاتيه داين بريار دروجامية فرمي ده هاتوه شاندن اندامن ارگن كونه ين جزاي وان هاتيه عفو کرن جي ايفن Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Aydan Erol, Cevat Temel, Özkaynak, Çetin Doğan و Çevik Bir. Hejay gotine ku bi sedangirtiyên siyasî ku nexweşiyên giran re rûbirûne tevî raporên atekî jî nayên berdan. Türkiye Daygudarnêja Wezareta Navxweyî ya Iraqê got operasyona Betawîn destpêka planameya stratejîk e. Berdevkê Wezareta Navxweyî Mixdat Mîrî ya Iraqê têkîdarî paqijkirina taxa Betawîn ya Bexda ji sûcdar, bikarîner, belavker û bazirganên madeyên hişbir û dubare destpêkirina çalakiyên werzîşî çandî civakî hunerî li vê taxê ji rojnivîsera xivî Mixdat Mîrî diyar kir ku operasyonên ewlekariyê li taxa Betawîn a Bexda destpêka plana stratejîk a Wezareta wane di heman demê de tedbîrên ji bo destpêkirina çalakiyên werzîşê civakî hunerî li vê taxê eşkere kirin. Mîrî da zanîn ku Wezareta Navxweyî ya Iraqê pêngaveke mezin li taxa Betawîn ya Bexda destpêkiriye. Got taxa Betawîn ji karên pêşîn ên plana stratejîk e ji bo Wezareta Navxweyî ya Iraqê. Em êdî naxwazin kiryarên sûc li vê taxê bên kirin her wiha li dijî şebekeyên sûcdaran wê li nav û derveyê Bexdayê jî operasyonên me bidomin. Berdevkê Wezareta Navxweyî ya Iraqê bi berdewamî got me vexwendname ji hemû rêxistinên werzîşê civakî ji bo li derxistina çalakiyan li taxa Betawîn da ku careke din sîmayeke sivîl vegere vê taxê û rê ji malbatan re bêvekirin ku beşdarî çalakiyên civakî werzîşî bibin. Hêjayî bibirxistineyê ku mehaborî Wezareta Navxweyî ya Iraqê operasyona herî mezin li taxa Betawîna Bexdayê pêkanî di encama operasyonê de bi sedan sûcdar bi fermanên cudayên dadgehê hatin binçavkirin û radestî dadgehê hatin kirin. Berê gudanê Jemerîçê nava rojê pêşkêş kirin em spas dikin ji bo gudariya we xweşî dermîne.